Hello tuni Condolences and Statement na bon sa vin lem na hi vin tunin THILSOH za chom kit nen hi chi chung chang ho hin sei hitin tunia hi topic tampi lut lovin igam sunguwa THILSOH dan ho imu so ke wa hin tunia jong chu Nscn-Im hon ambush anabol lovin eastern flank ho hi Mili anakap li vi ti ho jong chu mo ahin I chi chung chang ho jong hi het thim na divin hin sei witin tu le tu a jong hi mun tina social media hong ki the do ho chu imu dio ahin I chi THILSOH hi jan la punggit le ki ma patna pungko ki ka la THILSOH hi in ahin la tu ni a chu ivet na hi le mun chom choma THILSOH za chom ho ama ho ki ka a thil dang hong so ho jong hi akimu in I chi chung chang ho mi tampi ikiven theine deule het theine divin hin sei ho hiten tu ni hi 29 March 2026 Palm Sunday hi in tu ni Condolences hin ve a hin ngai lo zo si na bon cha vin Palm Sunday chi bai ka hin bolin hi tu hin I topic ngova hong lut ngal lew han tu ni MITE news so a jong chu ivet na hi le MITE news so a jong hi ni si a hi mi khat mini ti a hi MITE thing noi ho ki man do hi a jing a tap mo mong ta in masang a jong kana sai ti la jong chu mi za hi za ling tan ti ho jong chu na sai wa hin a hin la tu a jong hi ivet na hi le gam sunga THILSOH boy a hi lawai le Burma sunga theilawa kolgam langa theilawa phai sung hin zona lampika akemando loi a hi lawai le mobile khat le meithal chom khat ki choya le demand letter hoto hi ta chu wa lewa agam sunga mi nei deu mi hausa deu ho demand bola hi wa le jong hi mi tampi ahin alim ho jong hi event na hi le khuti ta I khat nei bi se ding jong kilom lo hita chu demand letter hoi ki choi wa MITE gam sunga I demand hi dima dim jing dan hi tai ni ji chun sipai hon jong tu ni a jong chu mi ni anaman do ve ti ahin zan hi a anamat te ho to hin isim thai le chun mi gup lang hi amat do kin wa hi na hin la district hi a chom ahin prompat ti lang ho a hi lo le Thobal district ti lang ho a hi amat do wa hin hi chi infal is a amat do na ho wa hi in ni ta chu ani chenga hi MITE gam sunga jong hi masanga jong in sei ta men ki sel na ding nei lo phat wa hi MITE gam sunga thing noi ho hi phat chenga operation bol na a hi ki mando jing a hi vi ti jong chu e het thei de wa MITE gam sung neu cha update hin bol hi han lang a hi le tu ni azan la a THILSOH pen hi ga velo han kasom kholin langa hi hita chu Mili anaki kap li in mini ana Sohcha in hi chi hi Nscn eastern flank kiti holoi Burma gam sunga thil bol ho cho hi ven hi chi iga het thei divin a background neu cha ga sei be kil lo han mi khen khat chun Nscn-Im jong omen eastern flank jong omen ipiti dan ham ti a jong hi ingai dano kikal na tampi jong hi thei a hi ni ji chun ingai dan hob akichi zep theina ding le het thim theina di win Nscn eastern flank kiti ho loi to Nscn-Im ho chung chang a background neu cha ga sei hoiten hi chi THILSOH hi iti hung so do ham ti pa chu ga sei lew han hi chi wa hi het thim zep deu ka ta sanin Nscn-Im hi anaki phuti la chu khat a hi in ahin la hi chi chu hung ke a Nscn kele Nscn-Im hi alin do ma an a hi in hi chi ti ta lawa chu Nscn kele Nscn-Im an ke zawa jong hi Nscn-Im la a jong hi tangkhul ho hin hi ta chu Nscn-Im vai hop dan hi dei talawa tangkhul la a hi anaki lhaki na kolgam sunga tangkhul ho thain ki thu homawa kolgam sunga hi anapan sawa ama ho hin na to jingwa hin hi chi bana chu hi chi Nscn ke ho to jong hin ki khut job mo hin ama ho hi hi ta ki khut job banwa 2 January thla chu a hi le kilomin adet chat chu ka ga he tapon hi chi Condolences mang cha jong hi na seivin
chiwa jong chu barmagam sunga na ki kap to vin NSCN-Y hole EPP iti ta mi chi ho anaki kap to holoi chu het dem NSCN ni atamatam chu NSCN na hi akiloi khom wang wa chu abana pa hi atamatam mi chu hi chi ho zong chu anaki kap to wa mi ni ana kap li chu hi chi ho la chu ama ho zong hi tho hi kit chu hi ta chu anaki mat kit wa hin hi chi ho ma chu hi kit na hin aban le hi chi ho loi hi tu chunga saray khong boina ahi lawai le kuki cha te attack la panhin la ho zong chu hi chi eastern flank ho chu hi chu kuki cha te gi na hin bol zong chu hi chi NSN eastern flank ho hi chu ehon Nscn-Im iti wang wa chu im chet chu hilawa eastern flank ho zo hi ti pa chu he thein de wa ga se wa hi in aban le hi chi eastern flank ho hi he thein de wa im ho sanga chu hi chi eastern lang ho hin tanghul ho tam chu tanghul ho to sot na hi chu hi chi itiam khatna India gam sung hen phai kol gam sung hi hen tanghul gam sunga election hi hen vai hop na ding khat hi tieng zong le im ho sanga ama in thu nei kin hoi chu tanghul na na a chu mundang danga wang chu ka hepoi hi zong le tanghul na a hi ama in thu anei kin no chu hi zong le ama i hlang phong ta theilo im ho chu a hi le Indian government to ke het thim na anei ji wa chu ama ho hi nom ta hlakit no hi ta chu office len ta ho zong anei kin no hi ta chu a hi le tanghul ho hin hoi chi zo chu a support di wem tele tanghul la im la zong chu iga vet nai le a leader chu muiwa ya a muiwa chu tanghul hi kit chu hi chi ji a zong hi tanghul iza nam khat nen zo im chu support nan te hi zong le a support tam zo chu hi chi eastern lang ho zo hi tanghul ho hi a support atama tam zo a hi ti chu het thein de wa hi chi im ho le eastern lang ho iga het khen thein de wa chu in se wa hi in aban le hi chi im ho hi het kit deu khat chu muiwa leader pau NSCN la a leader pau isak muiwa kitipa hi politics athema themes athip ze a chu tu a ama ho hin Manipur gam sunga khosaw han lang NSCN phu han lang pan la lew a thu hi a chi ding banga chi loading koiman a thu hi a la loading ti hi chu a ki het ja chu Nagaland gam sunga ga lutna naga ho chan ge ya aga cho thowa naga ho min mang cha chu amawan tanghul min chu asel mangwa naga min mang cha chu thingnoi asi mai le tu ai atamatam popular ma hi chu north east adinga jong hi NSN ho hi mi het theidol ta khana ahung theina jong hi chi chu ai wanga chu asung langa tu le tu din mona wang chu masanga to bang ahi ta poi ti pa chu kitchen ta ki he hi in hi ta chu NSCN-Im le eastern lang ho aki hit dan ho le ama ho chu koi hi ahi lo le im ho chu koi ham ipi je a chu eastern le im a ki hen ham eastern lang ho chu koi mi hi za im ho chu koi mi ham ti pa chu in zo le I boy lo ne de wa chu hil chen na iga bol wa hi in tu ni a hi chi Mili ki kap li ho hi chi chung changa hi chi wa condolence message ahin bol na wa athu ji na ho wa ko na hi athu sim neu cha ahin ji u hi chi wa aji dung zui wa athi ho jong hi army number ho zong ahin ta do win amin ho zong ahin ta do win a homin san ge ya zong hi pateta hi chwa hi ahin ta do wa hi in aban le hi cho chu mandang danga chong in amu de wa hi in Mili athi eti chun het tho hi tin aban le hi chiwa ama hon asei phong kit na wa cha hi le eastern lang hon asei na wa chu hi chi ke ho hin masanga pa na hi chilanga hi pan kanala jingwa hi in ahin la zan hla a chu hi ta chu kasum kholin langa hi dol thing iti dewa ho hin dol thing ho na timber kiti ho chu dol thing ho kolanga ko na hung
India gam sunga hong lut ding ho a kona hi sumtam pp text ala ozo hichi ala ho chu ama ho get na chu sumla dinga ga chiu ko sum kholen lang aga zot no hichi aga zot na wa chu thil ho zo si chu aga kila chai taw aban la hong kile lang wa hi khokhat hong be kitina Hongbei village kitina lam ka bama hi asu boy ziu zo ichawai diu ti post khat anei da no hi in hichiwa hi ahung langwa jong cha na ki ho piwa phateta a ki ho to wa ga chewa ahung ki le langwa hi hichito bang thil so hi ato hi cho ahung ki le langwa hi ama hon a seina wa chu second lieutenant na ama hon hichiwa amin pha win mathot mi atiwa hichipa hi si hai khono kho ama hin anatingin hita chu lieutenant starling to hin anating hlonin hichite hi headquarter langa pana high command ko na older kimo hi kapli win ti a hi thupi ahin bolin hiche phana chu akap jeng wa hi le mili akap li wa mini hi anazam do adan chu mi gup hi didan hi mi gup la chu mili hi apet pe na chu amuna chu akap li wa mini hi anazam do mandan hin hita chu anazam do a hichi azam do ho la a khat pa chun hichi ho ko ma report api dan dung juya chu ama wani chi pr hi ahin so a hin hita chu amoi kin khana achina wa ahung ki le lang wa hi chito bang thil so he ana to wa high command ko na older hunga hi chi hi headquarter ko na kapli dinga older hung hi ti a chu akap dan wa hi a sevin ngaban le hi chi akap na wa hi ama hon a sebe kit na wa chu hi chito bang inam se pai eile ei ki ka ki than ho hi ki sumil ponte hi chi hi aphu kilading hi ti ho chan ge jong hi ama ho hin thupon abolovi ti hi mo hi in chule ama ho general headquarter naga army ti a headquarter a kona press statement hung ki so pa hi ivet ke na hi le chun ama ho hin hi chi to bang hobe thilso a hobe kho a thilso a hi general headquarter in I macha older aki ball boy hichi thilso hi aki hezong aki hepon hichi to bang thilso ahong zowa a thil dan ho hong ki hepan a hi bowin headquarter a kona imi isa that dinga headquarter in older kipi na I macha boy ahin la tu a hi headquarter ngo na thu ki ball ho hi investigation phateta aki ball lintin achung thu hong ki holding hi ti a jong hi thu so a bolovi ti chu ga het theine de win tu ni thilso dan ho chu iga phon the hin tin tu chunga hi chi thilso a thi ho hi alang pi a chu ku ki cha te ana sugen theva ku ki cha te ana kap jingowa ana lam kai ho chu a hi ven ama hoi kolgam sunga ko na hong pot do wa heta chu kolgam sunga ko na im ho hin phateta system ane chu ama ho hin system ane wa hai ko mana ko na older lawai le chon ima bol theilo ni chu to banga chu ki tup ta ki vai po wa hin na hin la istan lang ho hi older bi set lo a hi lawai la ami pi ho phat sei ding a hi lawai la mi pi support ding de na tonga hi ta chu I am ho banga ki tup ta na tong ho hi lo a hi win hi ji a chu hi chilanga hung wa mai te ho to hin hung ki tho wa mai te hon jong I chanam khana support a hin bol lo le a hi ka hiu hi tam ti a hi ku ki cha te kap le a hi lawai le volunteer ho hin sema gal hin pan go ho cha ama ho hi win tunia jong chu ama ho social media dunga chu ivet na hi le a village volunteer hon jong zana salam abol na ho jong chu kimu in hi chi chan ge hi pan analawa ku ki cha te chunga thang thip na iza nam khat ane aji chu ama kolgama ahin kolgam sunga jong hi e ho lang hon na sata ama hoi akap mo hin mei te to ki tho jing wa hin kolgam sunga jong hi nge je a chu india gam sunga hong lut no wa hi jong le india gam langa jong hi mei te to ki tho kin a hi ta chu ku ki cha te chunga eng sit khan sit bol dinga hi to go nei jing
mi a hi ve ti pa chu het thim na diwa iga sei bekin wa hi in chule hi chi tangkhul a support atam je a chu tangkhul ho hin Nscn-Im ho office ho thingnoi ho office cha chom a kem ho jong hi an hal ha pi vi ti ho jong chu mu a hi kin ne hi ngi chi chan chu sei hi tin aban le kanam mi te ho kain tep nom chu a hi le mi i to banga boy hen lang min thu phalo za sei jong le tu a hi ku ki cha te jong ipil je mo ngai tan lung thim nei ta gal i bolo ngain hi chi ama ho le ama ho ki to mo na ji a hi ku ki cha te langa divert bol theine ding mi pi lung thim hei mang theine dinga hi ku ki cha te su boy dinga jong hyong ki gong mai thewa hi ni ji chun ching thei ta le pilge cha inal lam to diwa kahin ti min lam to ti chu itiam khan athal ahin kap jong le don lova a thilo ding a hi le kap lo ding itiam khan ai khosunga hung lut ta a hi le wang chu bol ding a hi in khoti lova gala thal mo kap ho chu I don se lo di o hi ti na zo a hi ti pa chu ni ga sei che ja mo hin tin a hi le tu ni VPC a ko na press release hung ke bol khat hi ga velo han pu hen lin thang VPC president pa ko na su thin na ahin bol na in aman a sei na a hi le VPC general headquarter ho ngo na za chom hung ke bol na chunga di lei kot house pu ina arms to kit ho aga lut novin aga su boy veti a thu hung ki thang WhatsApp channel hi hen a hi lawai le group za chom ma hung ki thang ho hi ke hon ke het pha pi po vi ke hon di le kot house pu in to hi chi di le kot ho su gen thei na dinga ima cha ka bol naw jong a pon hi chi THILSOH hi di le kot house pu le a khocha ga ho kika a boina a hi bovin social media za chom ma eking on ho hi ke hon ima cha ka he pha po vi hi chiwa hi ke hon boina ima ka sem po vi nam khat community khat ki ka ke boina thei thu hi di lo ta iso ho pau hi a hi thei le bol da leo han ti hi tip na jong a hin nei ti chu het thei ne diwa VPC leader a kona het sa na a hin bol ho iga phondo theu hin tin hi chi chan chu tu ni THILSOH dan ho iga ki hil che thei naw le mi pi hon het thim na diwa Nscn-Im chu koi hi za a hi lawai le Nscn Eastern ti ho hi koi ho ham hi chi ho hi koilanga iti panwa ama ho hi iti thiu ham ti pa chu mi tampi iboi lo ne diwa iga ki het chen sao hi chi a location pa jong hi het de hin Kamjong district Manipur gam sunga hi chi to bang THILSOH hi ana hi ti chu het theine diwa in phone no hin tin tu ni ko ki neu sen ve hin ngai ho jo se na chung chi win ka ki pa in bon cha win pathin in phathei na bo jing taw hen